business yanyu hati niwe. Edison Tusubira umuhinza wa KYENJOJO district niwarabwira abahinja aba okwehara endwara z'omwani ezihanjire birebi. Immediately ni barora obujuma bwajjaho ni bagufuriza at least 200 omu mwaka nuko butajobo nuko bukobo babumalemo. Ekindi oburwaire obukusingayo musanga omwani ni gwenga gucale muto. Bwanyuma ayonjire yashomesa nahandebera na nensharura y'omwani eshikire kukuratirwa abahinje baba nibenda kugobamo. Obusa obwembuzi obwenkoko obwente bati bayina kubuteka batabuteka hamwani henyini bayina kubuteka at least foot 2 kuruga hamwani gucala muto bato omwani mbekigashwa nti omwani wanogo omwani ogwengeire ekyo kintu kikuru muno. Ekyakabiri omwani wanogo omwani ogwengeire tibagwanika omutaka bagwanika atundubali biguma biratulabuzenyu. Tutungire no kumanyisibwa oku government okurabira Ministry y'Obuhinji n'Oburiisa yaherize ekibina kya Nyankwanzi Multipurpose Credit Cooperative ekibina ekirikugita abahinji b'omwani muri KYENJOJO $200,000 ezokombeka stoha na n'ekyoma ky'okwongera omutindo hamwani kandi omurimo gwamazire kutandika. Amagombora guturimu gukorera mu Nyankwanzi Multipurpose mu sitama gombora mukaga batalika cha Mutunzi Mabira Nyankwanzi kuli n'abana ganda gatwetorire. Government ya mukama wetu His Excellency Yoweri negamba nti tukole n'amaani niko tukurakurane. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.